Titiang Ketelisariani saking kelas 10 IPS 3. Titiang lakan satwa sada memurde di mawang tekan ini kesuna. Sedurung titiang ngawiti satuane puniki lugrayang dumun titiang ucapang panganjalimat. Om Swastiastu. Ada tutura satwa anak mekurena ngelah kene anak radio. Ane kelihan mada ane bawang, ane cilikan mada ane kesuna. Ini kesuna mula sayang pesan tekan memene. Asing-asing ane tajis takut tujuhnya dogen. Terpisadu sani misunang ni bawang cekukuna dogen. Saget pesan memene mawat bat yang piana. Yening ni bawang medilian tuara tusing man. Yening man tuara misi mini jelek. Yening keto ni bawang nu dogen nuluhang dewek ni tekan me bapane. Tekan adene nu dogen ia makena melah. Dening ia menyambung muka sepite. Sedak dinanu memene makira luas kepekan. Laut kau kena panaya keradut. Cening bawang kesuna. Meme lakar kepekan. Nyan jemak padine tepuk aja radua. Reh tusing lah bahajakan yani. Kita omong memene. Sesubane memene menjalan kepekan. Lantas ni bawang ngaukin ni kesuna. Kesuna. Ni subuh tengahi dong jalan tunang padine. Nasaut ni kesuna. Tunang je malu. Nyan nicang nyemuh. Kita abad ni kesuna. Dening kita pesaut ni kesuna. Lantas ni bawang menaik ke gelebage nunang padi jaka didiana. Subah tahun padi ni. Laut kau kena ni kesuna. Kesuna ni padi ni. Dong mai ke tepin. Nanging ni kesuna tuaranya. Tina tulud. Dan ni padi ni subah dah dibahas. Laut kau kena adena renang abu mulihan. Nanging ni kesuna tuaranya. Sawire ni bawang anak mula galah. Laut pedidina yang abu bahas mulihan. Ka cerita jani. Ni bawang subah matangkit. Laut lantas ia ngengalang nyemak jun lakarabana ketukade. Lakarangono manyus to langono nyun ye. Sesubane bawang menjalan ketukade. Lantas ngengalang di kesuna nguap dewekne ajiwat kentungan. Lantas teke memene. Kene menyene kesuna. Meme. Adi kita besar langit ni bawang. Pepesan langit ti orang jakan orang abu ye kekentungan ni tu arenya. Pepes lakan manjus teke mesai dogan gane. Kita pesadone ni kesuna memene ngumbu dogan. Ka cerita yang makin ni bawang teke ulin tukade ngobrentengan ngabu pantingan tur nyur ye. Jep tundinga teke memene same lango ngowel. Do nyai bawang kini dogan juga nyai. Sing je dalam adi nyai. Pepesan akan mesai roga ke nyai ne. Tulen kena ibu cara buron pusing dia pakena jeleba. Itu lantas ni bawang tiga. Langsung ni bawang ngomong, aduh meme, Kita jerit ni bawang. Laut meme ngengat. Laut meme nonton, duh nyai bawang, megedi nyai dia mulai kai subeman no piana aja ibu. Laut ni bawang ngeling siksigan terus sambat kene. Udah meme apa puaran titiang dari piana starter play dogen. Yang kene kena meme tiang lakar megedi. Itu lantas ni bawang megedi ke tengah alase. Naka di tengah alase, ni bawang kecundak dan cerucuk kuning. Laut di cerucuk kuning bertakon. Bawang, udah nyai ngeling. Ni bawang ni turang pain dah kena sedih. Ni cerucuk kuning orang ni bawang mau kidem. Ni cerucuk kuning langsung noltol sirahnya ni bawang. Baongne, lengene, jerijene, cototina. Sasa ni cototina pesumas. Mara kedat, ni bawang tinggal dina awak ni bermisimas. Ni lantas ni bawang mulai kumah dadone. Buin mani semangan, ni kesuna teko lagi ngidi api kumah dadone. Ni kesuna ninggalin ni bawang nganggo mas-masan. Itu ni kesuna lagi ngidi nanging tuara tusing bawang tekan ni bawang. Laut ni kesuna mulai moran tekan memenene ninggalin ni bawang nganggo mas-masan. Itu terus ni kesuna orang memene nikte awak ni kati bapak belur. Ni kesuna nutang parilaksana ni bawang ke tengah alase. Ka cerita yang makin ni kesuna kecunduk ring cerucuk kuning. Ni kesuna nuturang dewek ni tiga bahan memene. Ni cerucuk kuning makanya betul masamat. Nah, nira jani nolongin dong hidemang matane. Itu ni kesuna langsung hidem peninggalane. Langsung contoh tina tekan ni cerucuk kuning. Ane cototina sirahne, baongne, lengane, jerijene. Sasa ane pesu tusing jemas. Nanging ane pesu lelipi, celedu, muas sekancan gumata gumitipe.
Merasa awak ne bahat karena misi mas itu lantas ni kesuna kedat. Mara kedat ni kesuna tinggalina awak ne misi lelipi, lelintah, muane lelenan. Itu ni kesuna merasa takut langsung awak ne galang lele. Nah, kita subuh upah nak melaksana corah. Ketrit Saat seseorang ala ulah ala tinamu ayu kenadi ayu pinanggih. Nah, amun tu tidak matura satu, ya ini ada salah kata tiang mohon maaf dan tiang ngatura para mesati. Om Santi 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 Om.